ان اللہ فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم اللہ فانا تؤفكون. یقیناً اللہ تعالی چون کے دانوں دا ڈکو دے روباسی جوندے دمرنا اور ایسن کے مرنا د جوندینا دا کارون والد اللہ نسرنگی اوڑے دیکھے تاسو دا حقنا. فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. چون کے دے د صبا جوڑ کرے شپاز وقت آرام اور نرس میں د پار حساب دان دازدہ ذات تشریح زور اور عالم نے باب سو. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. خاص اللہ ذات دے جو کڑی سا سپار سوری دید پارا چلارو میں پائے سرا پتیرو دوشا دریابنو کے یقیناً و تفصیل سر بیانوں آیتنا قوم دا پارا شپوئے لریم. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. او خاص اللہ ذات دے کہ پیدا کریے تاسو دے اوتنا ساز دا پارا زید قراری دے و زید امانت دے. یقیناً جدا جدا بیانوں گا دا دلینا قوم دا پارا کہ باقی قد بانے پوئی. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا. او خاص اللہ ذات دے راورولی دا اسمان دا طرف نوبو نور اسلی منگا پائے وہ بوٹی دار قسم نور اسلی منگا دائے بوٹو نشنشن رو باسو منگا دائشنو بوٹو نا دانی چوبل بانی سوریوی. ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبه غير متشابه. او پیدا کری منگا دا کجورنا دائی دا کسورنا ونچکونا نزدی نزدی. او پیدا کری ریسلی منگا باغونا دا انگورو اور ریسلی منگا خونا و نار. دیو بل پشانتی دی پپانو کے ندی یو بل پشانتی پمے ہو کے. انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعه ان في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. اگرے میو داتا کلچ میو ورکیو پوخوالی دائی میویتا یقیناً پدے کے دیر دلیل نشتا قوم دا پارا چیمان لریم. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. او گنی داخلق اللہ تعالی پارا شریکان پیریان حال دا چلا پیدا کری پیریان لرام اجوڑی دی اللہ در بدروغا زامن و جنا بغیر صد دلیلنا. پاک دے اللہ اوچت دے دائنا چیزی اغلر سبیانی